Glavni privredni događaj koji će se dogoditi u okviru posete predsjednika Putina je u četvrtak ujutro u 9 sati kada počinje prvi srpsko-ruski digitalni dijalog. Doći će 25 ruskih kompanija i bit će prisutno 25 srpskih kompanija. Sve kompanije su lideri u digitalizaciji i inovacijama u Rusiji i Srbiji. Kompanije će predstaviti svoja najnovija znanja iz oblasti veštačke inteligencije, robotike, primjene digitalizacije u poljoprivredi i medicini, kompanije koje se bave dijagnostikom i lečenjem oboljenja od kancera, kompanije koje se bave najnovijim tehnologijama u oblasti pametnih gradova i biotehnologija, a također i kompanije koje se bave digitalizacijom elektroenergetike i elektroenergetskih mreža. Veliki je opus kompanija, naravno dodaću i kompanije iz kreativne industrije, one koje se bave gamingom i animacijom, koje rade na tržištima celog sveta. I ovo je zaista prvi dijalog koji će biti osnova za sve buduće dijaloge digitalnih kompanija Srbije i Rusije. Planirano je da se digitalni dijalog srpskih i ruskih kompanija održava 2 ili 3 puta godišnje, neizmenično u Srbiji i Rusiji.